Betul yang ngata ke Dikylsingh Phawa ialah naga 19 July sau. You pun manipulo ialah dia terlibat election MDC. Kapan yang ngau sim bentah kan di election MDC to wa hadin wa ngada ia ke service ya ke government of Meghalaya kamu live house sansnam chiteng yo ke experience nado wasdang ia ke service hado wa retire ka chief engineer da yo dang kam cibun kiyi ko hab yu amen hapo ka district council nang wa yo yu pen bha pen miat ika yu reform ribai ika ne bha yo ka district council yang da ga ha ka jingba hawa ga district council ga ka jingma mut ga jingma ya ka dustur kariti ka sanchar ka khadar goto ya ka khandau ka siap neite ya ka jaj beruhi wara ha ka ri wa ha ka district ka yang Naita kwa ahra wa dewa emah po ka district council kau bru ada experience wada tip yaki policy mengatar kwa awan ra ya ke new policy we introduce ke new policy hapo ka council kenang wa ka council ya ye kau man kata ka district council ko wa lai bai ko biang ki role ki an ko ye le ye kam yo bah nei benta yong ki jaj bru yo wa kani ka kam kat niในบาละดักดิสตริกคอนซิลกามโยฮากินิกิสเนมกิวเดเดบกับสัญชาติกับขดาร์ยองหลังบากิซีเอ็มละเนกิMDC ke bon ke udah hak Islam ke udah dep mi ke wan rakyat kita ke polisi matar ke wa uman ke district council yang uman ke command secure kamu ong ki employee yang ke apa ke district council uyo ki ke hak yang ke tulop yang ke man lau benai kamu yo ki udah Joseph hak government of Meghalaya ta ka jingkwa yang ngato ko pai haro kamun wo le ya kani kamu ada tip keniga Janja Hills Autonomous District Council to ko penmi to ka institution under the Constitution of India the kadwakam the very institution which is under the Constitution of India has got the right to have a direct funding as a grant for the salary of the staff of the district council naitai daw kwa awa untuk edukat itu wadra ka direct funding dalor ke wada yoi ka funding na ka finance commission ni benta ki scheme go per drai hakan ge grant uman go kate ka direct funding ni benta ka salary ka security yang kita ki staff wa ki nong mikmat ke em hapo kate ka council nai te le kwa awa kau nong mikmat lada poyo chokatong ka jingjob kwa awa ke jing chakri ya ki paiba wa untuk UMI, Ukraine, duka makre ki hak di Islam godep. Hanrai introduce wanra ka policy ko kamu implement ki scheme wa ki project. Kamu ki district council, kamu ka North Kachar, ka Karbi Anglong, ka Dimahasa, yo ki ka right ko implement ki project yang ki lengba ka district council. Tengah ko awa at least lada poya hak jingjob wanra ya kata ka ak kawa ka district council to uyo ka share ko man 10% naka total budget of the state nang wa ka share ko uyo 10% naka budget yang ka state uye ka implement wanra ki scheme ke bun jai nete lengbak te ki scheme ki project ko implement da ka council uye wanra ya ketika work establishment lani ko angki ka under the contingency provision ko man ka 5% 3% for maintaining buying anything we need for in the office 2% for work establishment hanaga ni work establishment 2% ye isu ya ka salary ye nang employ chocho ya ki bru langba kate ko work establishment ko yo ko em ka provision haki projects haki DPR of every scheme kamu la haki state ibon ki kamu yo support PUD support ki water resources PHE wa ki department the boni ki create ka employment langba ka work establishment lanig ki tip kita ki work charts provision the unity wa ka strength yang di council yang lada wana haibor ye wanra sibun ki policy ko thamme kanawa kita ki policy ko thamme uman sket ko
ko penroy ko penbha ya kini ka Jainti Hills Autonomous District Council yang kenapa ka jai bru kasi ke jai bru benar yang ya uman kita ki bru sekiat ki ya marek thong kama marek kita ki hapo East Khasi Hills lani ko tip Khasi Hills Autonomous District Council yo ke District Council yang man go far behind ya kata ke District Council ko East Khasi Hills takat wa kamte ngakwa wakani ka District Council kyong upoy ka chakate ka level ko kaya rangkat ko wa kiwi ki District Council lade uptam go ban ya kiwi ki District Council hal yang wanang ha ko wa man saket ko ka District Council ko wa man saket ka provision ko kate ka jingkermen ya ka jajbru jaintia yang hakani ka district kayong